ryavuzwe riratashye nitwa Prophète Martin General iryavuzwe riratashye neva areguye kandi atanze imihoho. Je nari nabibabwiye ndababwira ngo fasha ikaramu ndasinya kandi njyewe mbihinduye nk'inshingano yo kukura no kwirukana Sebarundi, kandi nta muntu n'umwe wo kumpagarika koko untumwe abarusha ubutware, abarusha ubushobozi. Ubu rero nagira ngo nkubwire ngo ryasezerano Imana ibishyize mu bikorwa. Imana ibishyize mu bikorwa, Imana ibigenje neza. Barundi mukanguke, Imana yibutse mu bumanuko, mu buraruko no mu buseruko, hose impundu n'amashimwe n'amashi byungirikana bivuga ngo holy 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 holy, I want to see you kabisa. Hama twongere tuduze icyubahiro cy'Imana ishobora isumba byose mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ngendeye ku byavuzwe n'abandi, ngendeye ku buhanuzi Imana yanyujije ngaha ku Mbabazi TV gatatu. Nari nabibabwiye kandi narababwiye ngo igihe cy'ibimenyetso cyarangiye, buno hasigaye gushyira mu bikorwa. Baba wa mbinguni, haleluya haleluya. Buno marayika ushyira mu bikorwa yororotse, ngurahumiwe kiranka, ngurahumiwe kiranka, ngurahumiwe kiranka, kiranka arahumiwe, arahumiwe, kiranka urahumiwe. Sebarundi Evariste Ndayishimiye avuye ku butegetsi, Reveriyani Ndikuriyo avuye ku butegetsi atabaye perezida. Ubuse CNDD-FDD yarangaye yimutse, byagenze gute? Ndira ko buca nawe nyine avuye ku butegetsi, uhagarariye inama nshinga amateka na nkenguza amateka Kizigenza wa Repubulika bavuye ku burongozi. Ahari nashonje aka wa mukomedi ujye uvuga ngo yashonje. Abasirikare kugira ngo badakomeza guhungira mu mahanga bitewe hari no gutinya gusubizwa mu ntambara muri Kongo. Ibiro bya perezida w'Uburundi bigaragaza ko kuva 2023 abasirikare b'iki gihugu batangira kurwanya M23 kugeza muri Kanama uyu mwaka, abofisiye bakuru 14 batorotse igisirikare bajya mu mahanga. Abofisiye bakuru b'Uburundi batorotse muri ibyo bihe barimo 9 mu cyiciro cya colonel nka yanjye, na batanu bari bafite ipeti rya major, abandi bafite amapeti yo hasi. Bigaragara ko umusirikare wa nyuma byemeje ko yatorokeye mu mahanga ari Liyetona Irambona Desire. Iteka ryemeza ko yatorotse ryashyizwe mu Rwanda Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 22 Ukuboza ejo bundi nka yanjye. Ako nta bandi batubwiye bageze mu Burusiya bakanga kuzara. Amakuru avi Bujumbura bari bagiye mu yemeza ko abasirikare batorokera mu mahanga bari mu byiciro bitandukanye, ariko higanjemo bafite ipeti rya Liyetona kapiteni, bari mu bihugu by'Uburayi, Canada cyangwa se i Dubai muri Leta Zunze z'Abarabu. Aba basirikare b'u Burundi batoroka bajya gushaka akazi muri ibi bihugu. Abenshi bavuga ko mu bibatera kugenda harimo kutumva impamvu boherezwa mu kurwana mu ntambara muri Kongo. Gutoroka rero byari byoroheye abasirikare bifite, abakozi b'urwego rw'iherero rwa polisi rutanga passport pafe babasabwa gushaka indangamuntu ziri amazina atarayabo, hanyuma bakishyura ruswa kugira ngo babahe iki cyangombwa cy'inzira gihura n'indangamuntu. Nyuma rero ngo yo gutsindwa na AFC-23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo biri mu kibaya cya Rusizi nka Katogota, Rubarika cyangwa se Rubarike, Sange, Kiriba no mu mujyi wa Uvira, leta y'u Burundi yagize ubwoba ko umubare w'abahunga bifashijwemo n'abakozi ba pafe ushobora gutumbagira. Nabonye witwa Pacifique ni nahadzwe kuri Facebook wo muri Fokode avuga ko umuryango uhana uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Yavuze ko hari abasirikare bamaze iminsi bafatira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ubwo bari bagiye gushaka akazi Dubai,
muri abo harimo ngo abafatiwe ku biro bya pafe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr. Bizimana Edouard yafashe icyemezo bisa naho kireba abarundi bose bajya gushaka akazi mu mahanga, ariko bivuga ko ikigamijwe by'umwihariko ari ugufungira inzira abasirikare baturuka banyuze ku kibuga cy'indege. Icyemezo cya Minisitiri Bizimana rero kivuga ko umurundi uzajya agera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gushaka akazi mu mahanga azajya yerekana ifishi imuranga yatanzwe na minisiteri imushinzwe, umukono w'ishirahamwe ritanga abakozi rimwohereje no mu muryango we. Nka data bivuze ko bitandukanye nuko byari bisanzwe. Umusirikare ushaka akazi mu mahanga asaba kwerekana ibiri bifishi yahawe na minisiteri y'ingabo n'abahoze ari abasirikare, iyo ntiyayibona mu gihe kibarizwa mu ngabo z'igihugu. Byagoranye. Ingingo zikomeye cyane zafashwe na nyakubahwa Bizimana Edouard ziraza kugora zimwe mu ntwaza ngabo. Gusa ahubwo iri tangazo twakabaye turibona na Bizimana byagatanzwe nande umuntu za chef d'état major yakabaye itanga iri tangazo, wenda yatumwe uri kuvuga muri igisirikare cy'u Burundi se nikigira umuvugizi. Ariko nuko Bizimana we asanzwe areberera abarundi bose baba mu mahanga. We yavuze ibintu muri rusange, ariko ababikurikirana basanga abenshi barimo bajenda muri iyi minsi bajabuka ari intwaza ngabo kandi zo ku rwego rwo hejuru, ariko abakoroni 14 yego ni benshi abarundi n'imburabugirire turi mu nzira tujayo. Abarundi n'imburabugirire ofisi bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke ngingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ngabo ofisi bashe iyo abari batsinda mu ofisi bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Guverinoma y'u Burundi rero yafashe ingamba zo gufungira inzira abantu bose bari bafise imigambi mibi yo gusubiza mu ihumbi igihugu cy'u Burundi, bose barateshejwe barata kubera ubuhizi n'ubutwari inzego zacu zo kwivuna abasi n'umutekano berekanye. Hari agasimba mu kinyarwanda cy'abahinzi kitwa nkongo. Ni agasimba ko mu muryango umwe n'ibishorobwa, gusa ko kakaba gacacambuzi cyane kuko ari icyonnyi cya mbere abahinzi b'ibigori bahura nacyo, kuko kikinga mu mutima w'ikigori kakakimunga, hanyuma umuhinzi agacyura ubusa. Gusa aka gasimba nako hari amage kagira iyo umuhinzi aciye ikigori yacyosa cyangwa se akagiteka, nkongo igahiramo. Iyo nkuru ya nkongwa nizo ngorane abayobozi benshi ba Afurika bahura nazo, bakarwanira byinshi ku butegetsi basahura rubanda nka rumunge barimo, ariko mu mpinduramatwara zizanwa na bake mu barambiwe ubutegetsi batwika igihugu n'abayobozi ba Afurika bakabatwikiramo. Inkomoko nyirizina ya kudeta zibasira ubutegetsi bwa Afurika. Tekereza uri umutegetsi cyangwa se umuyobozi uramutswe igihugu ufite intambara ebyiri, imwe uyirwanira hanze y'imbibi z'igihugu cyawe, indi kabitutumba mu gatuza k'abasirikare usize mu birindiro bikuru. Bisa neza n'ibyabaye kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva, umugabo waryohewe no gutanga umusada w'agatangaza kuri Felix Tshisekedi wa Kongo, nubwo bamwe babyita ubucukuzi kubera urwo rufito y'abahundagazwaho akohereza ingabo ze mu mirwano isharira cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya na FARDC ya Kongo mu ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Akayamvugo ngo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe, kuko iminyafukunda y'intare za Sarambwe ntiyaboroheye kuva mu ntangiriro. Neva ni umugabo washyize imbaraga ze zose mu gushimisha abaturanyi, ariko akibagirwa ko mu rugo iwe mu ntebe y'icyubahiro aratira amahanga
harimo ibishashi by'umuriro bishobora kumubyarira amazi nk'ibisusa isaha iyo ari yo yose. Iki cyizere gikabije cyo kurinda amahoro y'abandi ukibagirwa mu ndaro nicyo gishobora kuba cyaramunze umutekano we bwite kugeza ubu uri mu kangaratete. Mu gihe Neva yari ahugiye mu gupanga amayeri y'urugamba muri Kongo, i Bujumbura na Gitega hatangiye gupangirwa ibindi bintu biremereye. Abajenerali bamwe bayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo batangiye kumva ko perezida ashyize imbere inyungu z'ubucuruzi hagati ye n'inshuti ye magara Tshisekedi kurusha intambara agiye z'abashingantahe b'i Burundi. Hari amakuru ko General Prime Niyongabo amaze iminsi ayobora inama z'ibanga n'abakomanda b'ibigo bikomeye by'ingabo. Izi nama zikaba ziba perezida nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo atabizi kandi zitari kuri gahunda isanzwe izwi igenderwaho. Mu by'ukuri ni iki kibyimbye mu Burundi gishobora kumeneka isaha n'isaha? Ni iki abajenerali bakuru mu gihugu n'abashinzwe ubutasi bari kuganiraho mu nama za hato na hato bikinze umugaba w'ikirenga General Neva? Perezida Ndayishimiye nyuma y'aya makenga yose nawe yapanuye. Abasirikare bujujwe mu gisagara, by'umwihariko yongera abasirikare barinda Ntare House cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu. Anakaza umutekano mu bice bimwe na bimwe bya Bujumbura na Gitega, bigaragaza ko hari impungenge z'uko igihe icyo ari cyo cyose hari ikintu kidasanzwe cyaba kiri gutegurwa. Abasesenguzi bazi neza iby'akarere barashingira kuri ibi bimenyetso byose bagatinya ko ari kudeta ishobora kuba mu ntego za bamwe mu basirikare bakuru. Evariste Ndayishimiye yari kugambanirwa mugabo akuna abari nta makuru afite, kandi yazengurutswe kandi yagoswe. Mbikubwiye nk'umuhanuzi, oya ndabirahiye, mbikubwiye nk'umuhanuzi. Bafite amaso ntibabona, none kamera zanyu zitabona aho ibintu bigeze, imbunda zanyu zitarasa aho ibintu bigeze, sikirite operasiyo byanyu bimaze iki ko ibintu byabageze, ko ibintu byabashikiye, ko ibintu byamaze kwibonekeza ko byashyitse, imvura yageze ku butaka. Reka mbivuge muri icyo kirundi cya Kinyarwanda, imvura yashyitse ku butaka kandi inyagira ibitanuwe byose, inyagira ibitugamishijwe byose. Marika arambwira ngo isezerano ndarishohoje, ndirahiye. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Ukijije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, muha umwana w'umuntu bamukasamera mutuye, ibiteka bamuvugaga barahora. Ibyo by'ubugogi, ibyo by'ubupfapfa, ibyo by'ubwohe, ibyo ntabwo bindaba. Imana yabahaye igihugu, ibyo kurira, ibyo kuganya, mu kibuye imyaka 20 irenga, mugikorera neza yari kubongeza indi 20 cyangwa ikabongeza n'indi 100 cyangwa n'indi 500 nk'uko mwavuze ngo imihimbire ya Sara muzayitwara imyaka 500. None gasha niba byabagoye Imana ikabaha igihugu mukakita mu nzira, mukagita mu ibarabara, niba Imana ibahaye igihugu mukakijyana muri Kongo, mukitangira abakongomani kuruta uko mwitangiriye, imbaraga mushoye muri Kongo iyo muzishora mu Burundi, mu Burundi bwabugeze umwanya Ndayishimiye yafashe wo gukina politiki yo guhangana n'u Rwanda na Kongo. Iyo uyifata ukabibacisha igihugu ubugeze. Niyo mpamvu nta bwoba nta n'isoni ni ukuvuga ibyo mwiyumviriye, ibyo mushaka, ibyo mugomba, nk'utazi ko yicaranye n'abana. Wicaranye n'abana ntuvuga byose, harimo ikiyago cyangwa ibiganiro wihoza. Mugabo rero hano dufite abantu bakora ibyitwa sakirererwa. Rero guverinoma yose Imana yayideretinze, tiye boshe zerederere yayikuyeho. Imana yambwiye ngo ibyo bintu mubirabisha amaso mu minota mike, mu masaha make.
cyane rwose. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo imyaka 1000 ni umunsi umwe ku Mana, ntabwo ari cyo kinyarwanda mvuze ibintu biri hafi cyane ku buryo wabwira umuntu uti ihangane urajyo ibi bintu bibaye rwose kandi akaba atarapfa. Uyu munsi wa none rero isezerano rigiye gusohora, bamwe bari hanze, abandi bari mu gihugu, abandi bari mu kajagara, abandi bari mu kavuyo. Ibyo kuvuga ngo Igitega Ndayishimiye ngo yarunze y'ingabo nyinshi zibayo zitabayo ntibindaba, byo kuvuga ngo mu gisagara cya Bujumbura ngo harunze y'ingabo nyinshi zibayo zitabayo, ibyo ntibindaba. Ahubwo ngewe ikinda ni ubutumwa Imana yanyihereye. Iyo yamamirije ikambwira ngo nintangariza abantu ko isezerano risohoye, umubyeyi arabyaye, uwibungenzaga 9 yuzuye kandi yabyaye amahoro. Nuko rero Yesu abwira Simoni ati tsimbura ubwato twigire. Burije ndaramubwira ati nisambiriza gatondo. Hari igihe mvuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi ngaha cyo mu mwuka nimubyumve. Mugabo wanga amazimwe avuga ku manywa, nanjye mvuze ryari ku manywa. Bayi ngo na gugu, bayi ngo na gugu. Hajya ubwo ntibiheze. Hano hari abantu, ninde uri busubirire neza? Ninde uri busubirire ndira ko buca general ndabirabe cyakora mufite akazi katoroshye. Bantu mugiye kuyobora guverinoma nshya. Kandi nanone ndabahumurije Bunyoni ntabwo arapfa. Rimo abantu bagomba bandika ngo yapfuye. Bunyoni ntabwo arapfa. Bunyoni ni samuragwa, nawe muzabana mu bihe biri imbere. Yafashe umwanya wo kwirimbura no kwihana cyane rwose. Amaze igihe yihana, yarabonye yarazi yuko indwi imwe ngo arabatashye, ngo indwi ebyiri ngo arabatashye, indwi 3 arabatashye. Biza kurangira bibaye ukwezi, bibaye amezi, bibaye umwaka, bibaye imyaka. None rero nagira ngo mbarire ukurikira Imbabazi TV 3 ngo harimo abantu banga kumva bakajya kumvira ahantu hameze kuri. Kandi ibi ntacyo byigishije aba bandi basigaye. Oya, ni impumyi baraho. Ari Neva ntacyo byamwigishije, ari abo bose bari Veriyane, ari bandira ko buca General Ndabirabe, abo bose nta kintu bibigishije. Oya, baguma uko nyene basamaye. Mugabo rero nagira ngo nkubwire ngo akagabo gahimba kandi kataraza, ubu namwe murashyikiwe. Ikubise umukeba ntago mwayirengeje urugo, ahubwo namwe igiye kubakubita. Nagira ngo nkumenyeshe ko Kongo igiye mu kiganda cy'abashuti babo na bagenzi babo. Yewe umusozi urahirimye. Ndavuga ngo itangazamakuru ribe hafi, ribe bugufi, mugiye kongera musemerere muvuge cyane. Mugabo twebwe tubisemerera hakiri kare. Kuko Imana yacu iba yahabaye. Azedi ibihari. No kuvuga ngo Makenga na niyo mbare abo bo barabandanya urugendo rwabo ruracyakomeje. Ndimo umuntu wakimbajije, ruracyakomeje rwose. Kwise ngo barapfa ngo mbere y'uyu mwaka, baracyakomeje, nta rupfu rubariho. Ahubwo mu Burundi mwitegura iki? Mu minsi nabarira kwiza intoki. Muritegura iki? Hagiye kuba iki? Haratutumba iki? Nuhe muriro uri kwaka? Hari kwibonekeza iki? Hari gupangwa iki? Umviriza neza, umviriza ndakubarire. Hano yewe tuvugije babyita ngo iki? Turasemereye. Abavuza induru n'abasazi. Ntabwo navuga ngo tuvugije akaruru. Turakomye induru, turasemereye. Ko mu Burundi ibintu birahindutse.
ntabwo muri kubibona, nubwo muri kubyumva, birahindutse kandi ni Imana ibihinduye. Imbaraga z'abantu zarananiwe, siyasi y'abantu irananiwe, diplomasi irananirwa, bene gihugu bararira, bariyongeza birananirana, nta bishobisho. Genda ubupanikote aha ni mu rusengero, ni kuri karutari inshuti yanjye. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ngo ubu tuvugana umwami Imana Nyiringabo yadutuye imitwaro, yaduhekamishaga, none tugenda twemye. Amaboko asumira, amaboko afata. Uyu mwaka wa 2026 usigaranye indongozi, urafite indongozi, wambuye ubutegetsi abadede. 2026 ntabwo ari iyanyu rwose muri CNDD-FDD ya sabwa ari iyanyu. Bayibifuriza bati ntabwo ari iyanyu. Mwebwe bicanyi, mwebwe mupfukama igihugu mu nda, mwebwe mu kigambanira, ntabwo ari iyanyu. Kandi genda umuhanuzi. Yego, harimo abantu badakunda ubuhanuzi mbiseguyeho, harimo abantu batabwemera namwe mbiseguyeho, kuko hari igihe n'umuntu avuga ngo igihe bavugiye ngo ko bidashika, ngo none ngo jewe ngo nahageze ngo bavuga ngo mpagera ngo bivugwa ngo mugabo ngo byahereye sawa, ntacyo nibidashika. Buno rero nagira ngo nkubarire, nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubwire ngo inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Buno tuvugana nuko abarundi mwinjiye mu kindi kika cya kabiri. Navuga ngo abarundi binjiye mu kindi cyiciro cya kabiri. Cya mbere kiraheze, iki ni icya kabiri cy'ubuyobozi bushya cyangwa se uburongozi bushya kandi bwimitswe n'Imana, kuko jewe narabihanuye, turabiririmba, turabisubira, tubwira abarundi bose ibyenda kuba, ibizaba. Ubu ngira ngo amaso yanyu ahumukiye kubibona, amaboko yanyu arambukiye kubikoraho, kandi intambwe zanyu ziterewe gushyika muri Kanani. Yabasezeraniye niyo kwizerwa, ntabwo ari injiji, nta nubwo yitiranya amazina wapi, ahubwo iyivuze biraba yategeka bikagira gute bigasohora. Buno rero ngo akagabo gahimba kandi kataraza bwa bwishi, ubwo abakenyera rugamba ibiswi by'inkona bagumya banga, ntacyo bumaze ngo uburo bwishi ntibukora umusururu, ntabwo bukora ivu. Ni ukuvuga ngo Imana Data, Kristo, Mwuka Wera timwamaye iminsi 3, nimwe mufite inkuru mbi kundusha cyane rwose. Ya maveyo itimo yavuyemo, inzu nziza murazitaye, cyacubahiro kirakorotse muragitakaje hejuru yo kutumvira Imana. Ubwo aho naho muravuga ngo kandi Marite ngo uratwanga, ngo uraturwanya, kazi yake kila mtu na gikapo chake. Inkuru rero ni impamo. Imana yanyeretse bugufi bwanjye, mpishurira bugufi bwanjye, inyereka hafi yanjye. Isezerano ko risohoye, isezerano ko risohoye, isezerano ko rishitse, isezerano ko yuzuye. Nabonye umubyeyi abyara kandi abyara atabazwe. Haleluya, abyara atabazwe. Imana irambwiye ngo cyebukurabe, ndihweza, 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 ndihweza. Umukama arambarira arambwira ngo mbabarire na jewe. Sezerano rirasohoye, giye mu Burundi biyashezererererebo rirasohoye. Kirankaramaye,
kiranguramarama yuramarama 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 kiranguramarama yuramarama 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 he bwira bigende neza. Buno rero ndavuga ngo mucaginge telefone, mu sharije uturadiyo, mube hafi inyakira amajwi, isamirizi n'imbonesha kure. Ibyo mugiye kuba mwumva nibi bikurikira. Igisirikare bagikupiye amazi n'umuriro ngo ntago kigomba kwidegembya. Hari inama mareka nyeretse zari zimaze iminsi ziba mu ijoro ku manywa ziterana piya deshezererererebo neva ari kugambanirwa ariko nta Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Fata ukuboko kwanjye ungendeshe tujyane ingeza heza, Uwiteka sinagira aho ngera nagufite, nyamara ushaka kongera uwanjyane. Ibyago n'ibintera unturiza umutima, mbabara naje nguhungiyeho ngo nduhuke, sintinya turi kumwe mwami wanjye. Ibyago n'ibintera unturiza umutima, mbabara naje nguhungiyeho ngo nduhuke, sintinya turi kumwe mwami wanjye. Ubonaho nahishwa untabara, nizeye kuzanjyana ukankiza, enda ukuboko kwanjye ungendeshe tujyane ingeza heza, Uwiteka. Enda ukuboko kwanjye ungendeshe tujyane ingeza heza, Uwiteka. Iyi ni indirimbo ya 341 kantike y'ikinyarwanda mu gushimisha Imana. Yego, hama uyu munsi turi ku munsi wa kabiri twitegura bonani muri iyi ndwi turimo. Gipanze gute, gihagaze gute? Kwa 12 tukurimo, kwa 12 turi kugusozera. Nagira ngo mu izina rya Yesu Kristo wantumye nk'intumwa, nk'umuvugabutumwa, nk'umwigisha, ukinga ntibakingure kandi ukingura ntibakinge, ndavugana nawe uteze ugutwi ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha. Hari umwambaro ugomba kwambara mushya uvuye mu ijuru witwa 2026, umwaka mushya muhiri wa 2026. Hari amaboko mashya ugomba kwambara ya 2026. Hari umutwe mushya ugomba kwambara uhawe n'Imana wa 2026. Hari intambwe nshya ugomba kutera 2026. Hari urugendo rushya ugomba kugenda 2026. Amen. Ngira ngo uri kunyumva neza. Rero season twari turimo irarangirana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2025, umwaka mubi utaroroheye abantu, umwaka wavumbuye byinshi, uhishura byinshi. Bamwe baraseba, abandi bakogwa n'isoni, abandi barahunga, abandi bariruka. Ibintu bibazo muri Noro Kivu na Side Kivu muzi byabaye. Ubu mu Burundi mwabonye ibiri kuba n'akamaramaza. Mana dutabare. Tiye boshezerererere. Hayi data wa twese uri mu ijuru. Nukuvuga ngo
mu mwaka w'ibihumbi 2026 uwutegeka, uwuyobora, uwuzanye, uwawuremye, washyizeho ijoro agashyiraho amanywa ni Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Ubu rero ni ugiye kuzana umwaka nawe utega amaboko y'umutima, wakira umwaka w'umugisha, wakire umwaka w'umugisha, wakire gukorera iburyo, kurobera iburyo, kugendera iburyo. Yesu abwira Petero ngo tera iburyo bwawe. Siniyumvisha ukuntu rero uri butambikira ukarengaho ukayoberwa gutera iburyo. Tiye boshezere ni 2026 ni yitwa Kanani. 2026 yitwa Kanani. 2026 niyo gutabarwa, niyo ubutabazi, niyo agakiza, niyo ubugingo. Harimo abantu batinya, abandi bafite ubwoba. Ndaguhumurije, ntabwo Yesu atujyanye 2026 kuhatwicira, nta nubwo atujyanye yo kudukenesherezayo, nta nubwo atujyanye yo kumaramara, nta nubwo atujyanye gukorwa n'isoni. Ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko ntibizaba nk'uko abanzi bawe babyifuza. Oya, oya. 2026 Yesu adodeshe ibigukwira, utange komande kandi wambare izigukwiriye zawe, nimero yawe, kandi ugendere mu mugisha wawe, winjirire muri Kanani yawe. Tunayingiye ndabivuga uku ukagira ngo ahari turimo turayaga, turinjira mu isezerano mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ngo inzira zirafunguka, ujya i Burayi ajyeyo, uvayo aveyo, imihate n'imbago bya shetani biravamo mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kwirukana uwitwa Vashti, uwitwa Penina, uwitwa Goriyati, Tiboshezerererere, uwitwa Tobiya na Sanibarati. Mana yambwiye ngo ugiye kubirukana. Rero umwaka w'ibihumbi 2026 ntabwo ari umwaka uziye opozisiyo igwanya isezerano. Uyu ni umwaka w'isezerano. Rero mu yandi magambo ni marayika uje uvuye mu ijuru, ni marayika w'Umwami Imana uje, twe tugomba kwakira. Piyade shezerererere, turakira marayika n'amaboko angahe? 2. Turamuha isaruti y'amaboko angahe? 2, kuko azanye umwaka mwiza kandi isezerano ni burishohoje. Yego, sinakubwiye ko nabonye umubyeyi ubyara se, isezerano ryavutse kandi akabyara neza, nta sezeri yene, nta sezeri yene. Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze. Uri igiti cy'inganzamarumbo risamba itarumba. Haleluya, urakoze cyane Yesu. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, tuvugije impundu n'amashyi tugushimira. Ozana, 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 Amen, Amen, Amen. Oziana we, Ozana, 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 Amen, Amen, Amen. Kigerebo shezererererere. Ozana, 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 Oziana, Amen, Amen, Amen. Itegeko Imana isinye ni iryo kurengera Abaheburayo. Kura ari mu nzira kubabohora, kura ari mu nzira kubabohora, kura ari mu nzira kubohora. Kuro yaje yaragukura mu bunyage no mu buja. Ngira ngo rero twebwe mu bihe bitambutse twiswa abasazi, batuhimba amazina, badutazira ayandi. Mugabo ubu naho bigiye kwibonekeza ko Imana yacu ari rurangiza rwa burundu. Mbwiye umuntu wese ukurikiye Imbabazi TV 3 ngo amahoro y'Imana bane nawe.
mwami Yesu ndagushimiye ko ibyo wadusezeraniye mu minsi iheze n'uyu munsi uduhaye umugisha wo kugira ngo isezerano risohore. Haleluya. Ndagushimiye umwigisha n'umwigishwa ko twuzurizwa imbere yawe. Hama turasabye umuntu wese wizeye yambara umwambaro mushya wa 2026 kandi awambarira iburyo, agendera iburyo, abibira iburyo, sarurire iburyo bwawe. Haleluya. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. 2026 kwari yacu. Natwe tuyigabanye mu izina rye yadutumye, yaduhamagaye, ikadusuka amavuta mu ruhanga nka generali. Duhesheje umugisha wizeye wese abona aya masezerano mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Cakira mu izina rya Yesu Kristo. Cakira mu izina ry'Umunyanazareti. Cakira. Haleluya. 2026 ni umwaka Yesu yaguze amaraso kugira ngo wowe ugabane ibyo ugomba kugabana. 2026 ni umwaka Yesu yamenyemo amazi n'amaraso ku bwawe. Ntabwo nyine ariho yapfuye, ahubwo nge mvuze ko amakuba yose yahuye nayo kwari ukugira ngo wishikemo. Nubwo hasigaye amasaha menshi ngo tuwugeremo, ariko turawugeramo mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Gerayo uri umugabo kandi uzaharanire kuba umugabo wemanga, uhamya nk'umuhamya, nk'uko Petero yabaye umuhamya akavuga ngo uwo mwishe mukamubamba arabikoze. 2026 ugomba kuba uri umuhamya mu nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Biguma byoroha, tugomba kubona resulta nziza cyangwa se pose nziza cyangwa igisubizo cyiza. Abakurwanya uzabashaka ubabura, bakurakariye bo bazakorwa n'isoni. 2026 ari ya mezi 12 turayasengeye. Sinziri mu ruhande rwacu. Mungu asifiwe. Rero hano mboneho no kubwira, hari umuntu nabonye ukurikira Imbabazi TV gatatu, Imana yambwiye ngo arifuza uko yaza muri Afurika. Nabonye umuntu wifuza kujya i Burundi ukurikira Imbabazi TV gatatu. Mbona bari bane. Mbona undi wifuza kujya muri Kongo nawe akurikira Imbabazi TV gatatu ariko yabuze inzira. Mbona undi wifuza kuza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ko nabonye amadarapa birafatanya. Imana irambwira ngo sengera aba bantu, sengera aba bantu. Kandi nabonye uko kwifuza kwabo Imana igusubiza. Imana yagushubije. Ubwo bamwe bifuza kujya i Burayi, hari abantu bari kwifuza kuza muri Afurika babuze inzira, bahezeyo babablokingirayo cyangwa se babafungirayo ibibazo by'inzitane. Mugabo hari n'abandi bari gusaba ubwene gihugu, nabonye babuhabwa. Hari n'abandi bagiye guhabwa akazi mu bihugu by'Uburaya, mugabane wa Amerika, ndetse hari n'abandi bari muri Arabia Saudite. Imana irokoye isimbukije imanga. Yesu we ngo he Yesu wanje njute haye, Yesu we ko wangize kuramaze kandi kuranyuze. Mbese Yesu wanje njute haye, Yesu we ko wangize kuramaze kandi kuranyuze. Yesu wanje njute haye, Yesu we ko wangize kuramaze kandi kuranyuze. 2026 nabonye wibungenzaga, nabonye umubyeyi wari utwite imbanyi nkuru iri mu mezi 9, mbona arikije arabyaye. Imana irambwira ngo amasezerano aravutse. Imana yambwiye ngo amasezerano aravutse. Yesu yambariye ngo nkubarire ngo amasezerano aravutse. Hano nta bishobisho tugira, ngira ngo Imbabazi TV gatatu nta trisheri ihari. Hama isezerano riravutse, babyanka babyemera riravutse. Haleluya. Riravutse. Bityo nuko umuntu ukurikira Imbabazi TV gatatu yitegure mu kuri no mu mpwemu, ijuru riratabaye.
ndi umugabo wo kubihamya. Ijuru riratabaye ukwa mbere kwawe, birenge byawe bigikandagiramo, maboko yawe agifata ukwezi kwa mbere. Shakira nka Yakobo. Yakobo yaravuze ngo sinkure ku rutampaye umugisha. Yakobo ubwe fata marayika aravuga ngo sinkure ku rutampaye umugisha. Mu kwa mbere rero abambere turaba twatangiye kubirya, turaba twatangiye gushika muri Kanani. Kumeza urugendo wihanganye ere Yerusalemu ngiriya, amwamaje kutujyana Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo.